Pamirsa sedurungnya nih kerencana yang ngerebong warsane mangkin kemargiang antuk ngubeng utawi mewates. Nanging para pemangku lanang miwah istri kerawahan masal, cutetnya nih nulak upacara ngerebong ngubeng, pemuputnya nih ngerebong kemargiang anutin resta sane memargi. Dasan pemangku lanang istri sane kerawan masal cosotnya nenten kayun pengerebongan ngubeng tur ngeluputangi derbuano kain sakral Poleng Kesiman sudah malo sau pasukan utama Poleng Kesiman mawinan kale dresta inucap nenten dados kei calang ring pemargin pengerebongan budayawan sepisanan wakil bendesa adat Kesiman guru gede Anom Ranwara Mawasang kain Poleng sudah malo medui kuigunan antuk ngewentenin kahanan imbang sepisanan pindah ke Cina kesukertan miwa jenana spiritual ring sajeroning kauripan anutin ajahan dharma kain inucap kepingitang ring Kesiman selanturnya nih pasukan Poleng Kesiman sekadi soro pecalang zaman kerajaan Sani medui amongan nyelehin tur dados penurek seduk masan kerajaan. Anom ranware ngewohin di saadat sampun mataki-taki napi malih wenten pemus yeni ngerebong nenten dados ngubeng ngerebong warsane mangkin tedun pemangku petapakan pura mance miwa pura presanak sa pura pengerop tur sawatara pelatih kerawahan sareng para pemangku maider buana miwa piranti dalem miwa tirta pura sawawengkon Kesiman saking Puri Agung Kajakau raris ngeranjing lintangin Kuri Agung sisi kelot nuju jabe dalam pura memargi ping 3 sane patut kepundut oleh kain Poleng Kesiman sudah malo. Swece Bali TV.